Sepostola akopane ke mokete wa selemo le selemo February ka mane ka kwa Riverside Kwetlisong College Hall. Mokete o tlisa ke setso sa maluti e leng yona Sesama. Re tsamaya ka dihlopha tse kang bo Christ in Jerusalem, kopano ya Sepostola Independent Church in Christ o tswa ka mane ka Katlehong Gauteng, Physicalist Church Choir, the True Salvation Church Choir, Universal Catholic Church Choir. Mokitona o tlisa ke Sesama e leng yona setso sa maluti ka mane ka Kwetlisong College Hall Riverside. Date ke di 18 tsa February 2024. Tikete ya fumana tikete ke bokae? Tikete ke 50 rand from 11 a.m. until 6 p.m. Ona mokete o seke wa feta ke Sepostola, mino o sekuku search.